जय मसी लसो फ्याबुल्ला रानी बेनदा तिनीला तामा जुम्सेव संगदिरी यांगला तिकै प्राविधिक घटबढ्दछी जकि आधा बज्यो दार्याम विस्तार चाहिँ यहाँ सुरु तबन मलाई फेको यहाँ छ मन डिक्सी तिनीलाई गेदाङदा परमेश्वरलाई छ्यारी चुल्के यहाँ छ मन डिक्सी प्रार्थना सिंहमान यहाँ चुग्याङदा गेदाङदा प्रभुले छ्यारी चुल्के फेको यहाँ छ मन डिक्सी प्रार्थनालाई प्रभु ईश्वर आउँदा लाना लाना थुजी जे मलाई तिनीलाई चाहिँ ज्याबा दिन ज्याबा दुईलाई लाग्यो धन्यवाद मलाई चाहिँ दुईरी प्रभु राम परमेश्वरलाई उपस्थिति गर्न गुम्ने तान्सुको राङला छोन्बो वचन अनि छोन्बो भजन वाइका ते कोसै राङला महिमा राला प्रशंसाला बरगन तयार त मुला अनि प्रभु राङ देन छ्याङ जे प्रार्थना ज दुईरी प्रभु गना छु गेदाङ द राङला छ्यारी चोला राङला आत्मसिंह त रोलौ जो वाइको बन लबा दुईरी अनि आर्तन लबा दुईरी प्रभु चुरे तबा थे प्रभु अनि क्यामेराला समस्या जो विभिन्न कलला नेटला समस्या बत्तीला समस्या कुनै पनि घ्याम्से यसलाई महिमाला बार रोग तबसिला अरे मंग मुङसे बाबा जमनकाला बाता बिग्ना अदोबा नै बाताम यीशु ख्रीष्टला मिन्डे रत्त तबगा कोसन लाला प्रभु सो दुईरी प्रभु जुन जुन ग्लाग्लासे तिनीला चु सेवाता च्यासु मुला थेदेग्लारे परमेश्वरलाई आत्मसेरोल सुगो धन्यवाद प्रत्यक्ष जुम सेवारी जोडत शुभा अनलाइन च्यासुबा प्रत्येक तरंगला स्वर्गला मलम सेप्टिङ न अफिसिङ बेन्तेला स्वर्गला पवित्र आत्मा रङसे रोल सुगो अनि रङ सिंह प्रार्थना तिनी रङला छोन्म वचन बसुबा रङला ज्यादा रङ परमेश्वरलाई छ्यारी चोल्ला प्रभु रङला आत्मा सिंहन्द रोल धन्यवाद छु गेदाङदा सूर्यन छ अन्दिन दोना रङ परमेश्वरलाई पवित्र छ्यारी चोलमन गाय रोरीला येशू प्रभुला छानरी आमेन 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 ताला रानी बेनादा तिनीलाई यांगला छु गेदाङनी डेनमुला स्वागत मला yang जमन टिक्सी राङनी जुनजुङला दान्छा मला थेदेक लाग्याम सै यांगला परमेश्वर आफ्दा मइको लबर हमसेल मला राङनीला गुङरिङ जतिकै वाइगातेको सै तिनी यांगला परमेश्वर दा सोनबो परमेश्वर आफ्दा थिबारी तयार तबन मला यांगला गिटार रब्बा यांगला इसाकाले yang बाहिर मुलदि है त्या दबालामा तिनी डम्बुजे रप्सी यांगला परमेश्वर द मइकोलाई यांगला छन्बो परमेश्वर द आराधना लबल लागिनी कुनै पनि बाजा छे कुनै पनि तामसे रोगप्ता सिलारे यांगदेन जुन से मुला थेसे रप्सी यांगला परमेश्वर द मइकोलाई यांगला सोर यांगला खाइ यांगला सप्तसे यांगला छिक्का देसे यांगला छन्बो प्रभुदा मइकोलाई जो दुईरी यांगला चार मोबाइल एप्स रे मोबा 23 नम्बरला वाइ तिनी बिना नंगर बिना मिलुला तिलाई भरारे बेबो वाइ कोसी यांगला तिनीला गेदाङदा सुरुलाई ताला yang जमन्टिक सिगै राङनी सेन कोसुको है दा तिनी बिना नंगर बिना मिलुला तिलाई Sandila rimati maklasi sandila nang salalungunalai Asandila rimati maklasi sandila nang salalungunalai Sana goli jojo ale sana goli nana anga sana goli jojo ale sana goli nana anga bacan prabula Sarzuni tarbalayalam Yesu rimula Sarzuni tarbalayalam Yesu rimula Suluri zutina dukana dasai Yesu risukana sukamula Ho suluri zutina dukana
gari angla dimula sana gole jojo ale sana gole nana anga sana gole jojo ale sana gole nana anga bhajan prabhula sarjuni tharbala gyalam yesu rimula sarjuni tharbala gyalam yesu rimula सचिन तिनी तिनी बिना नङ्गर बिना मिलुला तिलाई भरा रे है सो जम्बुलिङ्री ह्याङ तिनी बिना नङ्गर बिना चुलाला थेलाला बिना बिनान ह्याङला जीवन बिताप्त सिनिला ह्याङला चु मासिनिबा सिसिनिबा लुइरिन चु लुइरि मोबदिरिन ह्याङसे प्रभु येशू द विश्वास लजि विश्राम सरकारी जुग जुगला दिम हाइमै आमाबा दिम हाइमै नन आशीर्वाद जुनि ह्याङला मुला थेजा ईश्वरी खेन मुला थेदाबाला माछु जम्मुलिङ्गवा नाइबा रिमठिम आचाबा तामदा ब्याङसी येशू प्रभुले विश्वास लदोजी अनि थारबाबिनबा जुनिपिनबा ईश्वरी फेफकादोजी बिसेतिनि छु वाइसी ह्याङदा पाङमान मुला झुजुआले नानाङाले आखेमम भेनदन ह्याङला जीवन ईश्वरी मुला ह्याङला जुनि ईश्वरी मुला ह्याङला थारबाला ग्यालामजा ईश्वरी खेन मुला थे ग्यालामले बराबर ह्याङ तयार ततोला अनि थेनुन परमेश्वरता ह्याङसे थेगे ह्याङसे मुइकोलाई तेरंगलसिन अर्गुन मुला 22 नम्बरला वाइ येसुला छान्डी रबरबदाई ह्याङले जम्मन डिगदासी प्रशंसा लाvan छारवाई कोइ ह्याङ सधन छारवाई कोइ परमेश्वरला वचन रे ह्याङसे च्याजिसा वाइला किताब भजन संग्रह बिमुला नेपाली नि तामाङ ज वाइका तेला किताब बिपाङ मुला थेरी भजन कार सिपाङ मुला ngay हरेक स्योरी छारवाई कोसे परमेश्वरला मैकोला नि प्रशंसा लाला बिफाङ मुला थे कारण सिलामा तिनी yang येनुन yang जम्मन डिक्सी परमेश्वरला मैकोला बरी छारवाई कोइ हालेलुया ताला yang जम्मन डिक्सी जस्तो ताला थे तरिका ह्याङको सेल मला है त ल तेगै शब्दका दि नोङजी घटपट तजि बिसम है नङनि मापलो सुगो अनि हमदे दोना जानले को बा कोशिश लाला यंगला प्रभुदा Sulatan rabaru budai yang gade zammana digdasi prasamsala pana charawai goi hallelujah bidasi Sulatan rabaru budai yang gade zammana digdasi prasamsala pana charawai goi hallelujah bidasi साचिन
주 와이시방물라 향다 주랑로시 향다 아이 डम्फुराप्सी वाइकोसी यांगदे जमन डिक्दासी प्रशंसा लाबन छारवाई गई हालेलुया विदासी है चुजा छारवाई इन अनि महिमा फुलदोला यांगला परमेश्वर दा है सुरिपाङमा मला स्वर्ग युलसरी दान्छ्याबा स्वर्ग युलसदा सेङदानमा थेनुन युलसरी दान्छ्याबा यांगला प्रभु यीशु दा सुसेम नङछे सिएमेछि होसाना प्रशंसा फुलदोला अनि पापता नासलाबा प्रभु दा है यांगला सेम नङछे तेन्दोबा अनि दुष्टा सैतान दा ब्रेनालाई है पापता नासलाबा प्रभु दा सुसेमेछि जय जयलाई जबसम्म यांगसे पापला ग्यालम खलाला तबसम्म यांगला जीवनडीचा परमेश्वर से शासन लाला परमेश्वर आत्मा से बास लाला जबसम्म यांगसे यांगला पापला गेका दे यांगला नै बताम गादे आज बताम गादे यांगसे आखला तबसम्म शैतान दुष्ट नै बताम ऐ शैतान शक्ति का जब ब्रेवरे हम थे ब्रेवा लागि यांगला जीवन छे अनि यांग द कुलबान मला पापला ग्यालम खलादोबा अनि दुष्ट शैतान दा ब्रेन लदोबा हालेलुया यांगला प्रभु द जति जय जयकारला जी जति थी जी ओ दिन यांगला परमेश्वरला मैको त सेल मला यांगला जीवनडी दुष्टला शासन गदे नै बताम गदे मासिनी सेल मला हालेलुया ते कारण सेलामा तिनी जो वचन छे जो वाइसे व्यवहार सारण यांग डिक्सी यांगला परमेश्वर दा यांग द जुनी पिनबा यांग द थारबा पिनबा प्रभु द यांगला सेमेन छे जय जयकारलाई दारेम यांगसे अर्को 24 नम्बरला भजन वाइ तामङ वाइकोसी यांगला प्रभु द यांगसी थिगी यांगला सेमला मैको सेमला प्रशंसा फुलकी हालेलुया रानी जुन गार तान्छ्यामुला थेथेक लाग्यामसे यांगला छन्बो परमेश्वर द जय जयकारलाई यांगसे जति प्रशंसा फुल्ला जति यांगला थारबा बिनबा परमेश्वर द प्रशंसा जय जयकार फुल्ला होतेन यांगला जीवनडी परमेश्वरला उपस्थिति तला परमेश्वरला शान्ति परमेश्वरला आनन्द छि वासला हालेलुया हे तपाईहरुमा है यांगला परमेश्वर द जय जयकारलाई सो 24 नम्बरला भजन गोसी डम्बु राप्सी वाइकोसी यांगला प्रभुदा है प्रभुदा महिमा लदोला चु वाइकोसी यांगला परमेश्वर द आराधनालाई प्रशंसा फुल्की चु दुई यांग जम्म डेक्सी फेपगाउ रंगली जुजुङ लार मला थेदेक लाग्यामसेन यांगला छोनब परमेश्वर द मैको लबर हमसेल मला चु दुई यांगला छोनब परमेश्वर द आराधना फुल्की शेमला भेटी शेमला बलिदान फुल्की फेपगाउ Yesuri biswas la sami zaman tala surgari jam
महिमाला तोला Jojoale nana anga tiku sinam Prabhula yulu sambatola Jojoale nana anga tiku sinam Prabhula yulu sambatola Prabhula yulu sambatola साच्चिन यहाँलाई परमेश्वर दमैकोलाई यहाँलाई सेमला आराधना फुल्के चुदेरी बेपकाउ साच्चिन प्रभु स्वर्ग युत्सले दान्छ्याब परमेश्वर गन्ध वास्तलाब परमेश्वर आबराङ द लान लान तुजिजे मुला जो वाइसे बिबराङ नगन्न ओ सेमरन जे वाइको से छार वाइ कोबन राङला छन्द थिला गन्न बाजा गदिराप्सी राङला छन्द थिला गन्न प्रभु स्वर्गले चिसी राङला ओ छन्द थिला प्रभु राङ द धन्यवाद 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 तुजिजे मुला स्वर्गला आबराङ धन्यवाद महिमाला परमेश्वर शान्तिला परमेश्वर आनन्द परमेश्वर छुटकाराला परमेश्वर यसो राङदा मैको लाला प्रभु राङनो निन्दा गन्ना थारबा बिनबा गेलाम जुनी बिनबा गेलाम गन्दा वास्तला परमेश्वर गन्दा पापला बन्धन गाता ठाङसी ओ पापला दे जमान येलो त खुसी प्रभु रंगला कासे खुसी रंगला महिमाला लागिर गन्दा दम्ब परमेश्वर रंगदा लानन लानन तुझे मुला गन जम सेम प्राण आत्मा लुइयान्छे तुझे मुला तुझे मुला येशु रंगदा थारबा बिनबा येशु जुनी बिनबा येशु गन्ना क्ले गन्ना राजा थारबाला गेलामुन बा परमेश्वर रंगदा लानन लानन मैको लाला प्रशंसा जय जयकार होसाना फुल्ला होसाना 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 ओ प्रभु येशु रंगछु जम्बुलिङले फेपकासे दान देन बलिदान किनासुजी ओ प्रभु गन्ना सेमेन्चे फुलबा धन्यवादला भेटी रंगदा ओ सेमनी बतामुला छोन्बो बलिल रूपले प्रभु गन्ना जीवन लुई प्राण आत्मा शरीर रंगला छ्यारी चोल्ला प्रभु रंगसे गन्दा रोलर गन्ना जीवन थोरी गन्ना हरेक कुरोरी प्रभु रंगसे रोलोजी प्रभु धन्यवाद मंगला बन्धन का टांगजी शैतान चल्दा का टांगजी प्रभु रंगदा धन्यवाद तुझे जे मला ते कलबरी कंगने बकबला काला लागिनी तुझे जे मला प्रभु रंगसे गन्दा छार आत्मा पिनबा लागिनी ओ प्रभु रंगदा धन्यवाद 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 यीशु रंगदा तुझे जे मुला यीशु रंगदा दया माया लागिनी तुझे जे मुला यीशु रंगदा दया माया लागिनी कलवारी कंगरी फेबसिनम Kalabari kangari febasinam sibindi pabila lagiri hallelujah tagai surang lana sanari hallelujah tagai surang lana sanari prasam Kasi dusi sudasi Sarajuni bina malalagiri Prasam satagai surangada Daya maya lalagiri Kasi dusi sudasi Sarajuni bina malalagiri
सचिन प्रभु रंगला छंदा जय जयकार तकै रंग परमेश्वरला छंदा गंजे थिला प्रभु रंग परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट ngala lagiri kalbari gangni फेप्सी रंगला लुई पिन्छु रंगला शक्तिशाली का बगबले सुजी ठेकाला कारण सिला मतिनी गनि स्वतन्त्रता मुला रंगला काला कारण सिला मंगनी प्रभु मंगला बंधन याम फेब मुला nga sidoba gangri nga sidoba cruci nga sidoba glari yesu rang फेप्सी शिशुजी रंग से ngala बाप द खुशुजी रंगला आत्मा सिंगंदा स्वतन्त्रला सुजी ओ प्रभु रंग द लाना लाना तुजी मुला रंग परमेश्वर जे पवित्र आत्माला मोलाम पवित्र आत्माला रो पवित्र आत्माला अवश्य गंदा पिनमा लागि धन्यवाद यीशु धन्यवाद सर्वशक्तिमान जमन बन्दा क्राइन प्रभु येशू रंगदा लाना लाना तुझे मुला ngala जम सेम प्राण आत्मा लुयन से रंगला छंदा थिला ओ प्रभु रंगन निंदंगंदा ओ प्रभु रंगन निंदंगंदा माया लाभा परमेश्वर रंगन निंदंगंदा वास्ता लाभा परमेश्वर ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गला येशू रंगदा धन्यवाद 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 ngala tujubana परमेश्वरला चोखोम भेदिरे फुला ngala tujubana ngala tujubana प्रभु येशू रंगला थे छोगो बेतिरे प्रभु ngala चो जीवन पुल्ला ओ परमेश्वर रंगला ngacha ngala शेमला भेटी शेमला धन्यवाद ला बलिका दे फुल्ला प्रभु रंगदा लाना लाना तुझे मुला ngala चु जोबन ngala चु जीवन ngala लुई रंगदा फुल्ला ओ परमेश्वर रंग सिकिन्सुगो थारबा बिनमा येशू जुनि बिनमा येशू रंगदा स्वागत लाला दिन मुला दिनिला चु गेतांगनी प्रभु ngani शेसी आसेनको वाइक्यम से रंगला मै बतागै nganda जमन प्राण यन्से आत्मा यन्से लुई यन्से रंगदा मैको लाला रंगदा माया लाला येशू रंगदा धन्यवाद रंगचे सुंगमा मुला ओ जमन बन्दा ग्रेन परमेश्वर दा एला जमन सेम से एला जमन प्राण से माया लाउ विशेष सुंगमा मुला प्रभु सचिन प्रभु ngana लुई यन्से प्राण यन्से आत्मा यन्से nganda जमन सेम से रंगदा मैको लाला रंगदा प्रशंसा फुल तिनीला चु दुईला लाग्यो धन्यवाद तुझे जे मुला ओ प्रभु रंगदा धन्यवाद 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 येशू रंगदा मैको लाला प्रभु धन्यवाद रंगला जाजा मेंगनी जमंडिक्सी रंगदा फुलबा चु धन्यवादला भेटिरी धन्यवादला गेदांगरी प्रभु रंग परमेश्वर तसुगु रंगसी किन्सुगु प्रभु रंगदा धन्यवाद nganje आशाला मुला रंगन्ना धन्यवादला भेटिरी तांगसु मुला रंगन्ना आराधना रे रंग तांगसु मुला प्रभु ngani रंगबा गेया खेलबा मिका दे रंगसे मायालसी रंगला राज्य लागेरी रंगला युलसला लागे रंगसे दामसुजी प्रभु चो जम्मुलिंगरी लाखौं हजारौं करोडौं मिला गुंगरी nganda दम्बा मुला प्रभु रंगदा लानन लानन तुझे मुला चो सेमिन्जे तुझे फुलबन दारेम प्रभु चु दुईरी रंगला छन्म वचन सानबरेंगनी निबन मला औ प्रभु रंगला जा बक्ता तिदोंग आशंसे जुन परमेश्वरला छन्म वचन बासी फेपकावन मला आशंगला स्यालडी रंग तसुगो रंगला आत्मासी प्रभु शक्तिशाली वचन औ प्रभु गन्ना गुंगरी ठम्मा लागिरी रंग परमेश्वर से रोलो सुगो बिसिंगा बेन्ती लाला धन्यवाद जम्मन आदर भक्ति महिमा इज्जत प्रशंसा जय जयकार गन्न लुई गन्न सेवकाई रंगला छ्यारे धन्ना प्रभु तिनी चु वचन गादे सन्मान लाबा दोइरी जुन जुन ग्लारी दान्छासी मिगादे सन्मान मुला हरेक जीवन नि पवित्र आत्माला शक्ति गेला विसिंगा गोसन लाला प्रभु रंगला वचन नि ब्रिमुला ngala वचन परमेश्वरला वचन जा नीलो पटिन धार मोबा तरवार भन्दा छ्यार बता मला थे वचन न तरवार सिजा मिला सेमला गुदी गुदी दोनन ओ प्रभु था हमला बिमुला प्रभु रंगला वचन सिंगन सेमरी मोबा नाइबा तमगा दे थासी सत्यला वचन साचो तमको बरी हम्बा ते सेम प्रत्येक त रंग से दोनगो बिसिंगा बिन्ती लबन तिनीला चु आराधना प्रशंसा जय जयकार रंग छ्यारे फुलवन तिनीलाई गेदाङदा वचन न दुईदा रंग यीशुला छ्यारे चोलबन रोरीला यीशु प्रभुला छान्री आमेन ताला
जय मसी दोसिनन रांगनिदा बेनदा तिनीला चु तामाङ गेला गेदांगरी स्वागतला मला डेनमुला तिनी यांगसे शेशी आसे नै यांगला सेम यांसला आराधना यांगला जमनबन्द ग्रेन स्वर्गरी धनस्याबा परमेश्वर थेला आत्मा तिनी यांगदिन छाम्नन म परमेश्वर दा यांगला सेमला भेटी यांगसे फुलसिजिन मला हालेलुया यांगला परमेश्वर तांगसिजिन मला विषय यांगसे थामुला परमेश्वर दा लानन लानान थुजेजिन तगै सु दुइरी दारेम यांगला कुंगरी परमेश्वरला छोन्म बचन बास्युगबा बासी फेपकाशुबा अमिर ग्यामसे यांगला बक्ता तिदङ अशंगदा चु दुई दुन्ना लसो फ्याबुला चु दुई किन्सुबर हमसेन मला अशंगदा ताली राप्सी yang स्वागतला यांगला गेदांगरी masih itu aja yang pastor Madan Kon apa dah susah mengada pinball lagi ni ngalah semanse tu aja धन्यवाद जति जना सुरी राम्रो ताबला melatini yang dulu biarkan ngalah sem dengan tu aja धन्यवाद जति जना गंसा युल्सा anse yang राम्रो ताबला मला तिनीलाई दिन कुनो परमेश्वर से पिन वाला समय yang दा र परमेश्वर वचन से चाहिँ yang दा लेंगो पिन मला बिमला जीवन पिन मला बिमला स्यान बेलाला 1000 दिन भन्दा नै प्रभु से पिन बा तिरेला दिन चाहिँ धेर हो दान्ना हो बेसी पाङ बमला तिनी yang 1000 दिन भन्दा दान्ना समय स्यापल मला yang से र तामाखेरि yang से चाहिँ सो वचन दु ज्ञानमा खेरि सो सांग्युर दु ज्ञानमा खेरि yang दा चाहिँ लेमो दुगु yang ba छे yang बा बुद्धि ज्ञान yang बा अनन्त जीवन yang बा सत्यला ज्ञान yang बा विष्णुनाम पाङ Recording in progress. पाङ बा सिमो र nga सारो रेङ बाबा तुन बमला तिनी यहाँ से लेङबो दुगु जुनुन बचन दुगु पाङ माने तुन बटिकाला पाङमा चाहिँ सेम्ब्री नै सिमलाई अनि तामाखेरि तिनी वचनलाई शीर्षक चाहिँ मलाई कि पेन्टिकोस्टलाई दिन रे खाटपा ताबाला मुम्बा बिबा तामदुगु पेन्टिकोस्टलाई दिन रे गंसा युल्साला बेन्दन राम्रो ताबा मुबारो थेकुनो बिबलमला प्रभु रांकासी सुजी बिसम तिनीला वचन प्रासाला रांला सारी चल्ला प्रभु अनि सो प्रेरितला 2 अध्यायला मलाई यांगा चाहिँ च्यामताला प्रेरित 2 अध्यायला प्रेरित 2 अध्यायला 21 सम्म मलाई तिनी yang तिले जम्मन राम्रो तादो बरो बिसामी yang राम्रो तादो कारण चाहिँ yang राम्रो तादो कारण चाहिँ हात पचिम बिसामी yang दा कसै दा राराङला भाषा खाबा कसै दा अगमबानी खाबा कसै दा खाटपा ज्ञानला तामदु खाटपा अभिषेक दुगु ताबा मलर बिमला यांगला लोइरी नै देर्नोन अंग प्रतंग दुगु लोइ दुगु डिक्सिनम दिम सोमने दागिङ से दिम आतमला घरि टिकिङ से दिम आतमला बिमला बेनन जो मान्जे जेन जब दिम बनप तामला बिमला ओरङलेन सो पेन्टिकोस्टला दिनले चाहिँ विभिन्न थरीला मी विभिन्न भाषीला मी दुगु राम्रो ताम्बारो बिसिनम सांग्यो रिपाङ बामुबाचिमु र याङने दान्दे गंसा युल्सा कोही नेपाल ग्याम कोही yang अमेरिकन ग्याम क्यानाडा ग्याम yang कोही मलेसिया कोही भुटान कोही मणिपुर जहाँ ग्याम कुबेर ग्याम मलेसिया ग्याम जहाँ ग्याम सुबला मुसाई पनि अब
Prabu se khatpa bardan dugu pin balamla yangda yang diksinam प्रार्थना गम्जिम बेसामी ते प्रार्थनालाई शक्ति गिक्ला होइन गिक्ला चाहिँ शक्ति से ते मागमुङ दुगु हटेप तामला बिमला र उहाँ तामखेर yang बेनन दीक्षिनम हिब्रूला बच्चाले बिमला yang सदन सङ्गतिरी राब्रुता बानी लागे मिसेनम पाङमला कातेला चाहिँ भइहाल्छ हाम्रो शरीर मन्दिर जहाँ बसे पनि हुन्छ एक्लै बिमला यिनबार हो यिनबार नि परमेश्वरलाई महिमाला शरीर मन्दिर पिनबला हो बिमला तर धेरनोन दान्ना सबै राम्रो ताजिम बिसम गिक्ला होइन गिक्ला वरदान सेलामा खेरी थे माङमुङ यार मुला दासी दुश्मन यार मुला थे बिराम दुगु ज्या मुला बिमलाई होते बेली गंस युर्साला मिगादे जम्मन राब्रु ताबला मुम्बर बिमलाnga अलिकति नेपाली ग्याम्ने पाङ्ला जब पेन्टिकोसको दिन आयो त्यो दिन खाजी बिजी तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए बिमलालाई सबै राब्रु ताबला मुम्बर हो yang थार्याङ तासा नै yang gangsa युसरी तासा नै yang la बोली वचन yang la सेम चाहिँ लागि गरी ताबला मला थियो ताबा चलामा yang द शक्ति बुद्धि अवश्य नै yang la स्वर्गला प्रभु आपसे पिनबलान मलाई बिसी yang से विश्वास लादो मलाई अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक जस्तै एउटा आवाज आयो आज आवाज खाजी बेवामल थेगलारी चाहिँ उहाँले डिक्सी सेवा लाभकलारी चाहिँ र तिनीहरू बसेको पुरा घरैभरि दियो दिम्न प्लिङ्जी विधि थिए आगोका जिब्राहरू जस्ता मेला फिलोङ्गो राङबा मेला वैसे राङबा दुसे दिम्न प्लिङ्जी बिजी अनि तिनीहरू कहाँ देखा परे फेरि म्राङ्जी झालाङ्रा झिलिङ ताबा चाहिँ फेरि म्राङ्जी बिजी है फेरि शक्ति से लामेखेरि विभिन्न भाषा भाषी ल्याङ्बो लाभा प्रार्थना लाभा थरी थरीला मिगादे राब्रु तामाखेर वस्पस शक्ति खाबा चाहिँ बेसी सु वचन आज याङ्से गोदो पछि म र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे त्यो राङला लुइरी चिजिरो थियो मेला फिलोङ्गो दुगु बोबो राङ बतासिनम बिसिनम पाङजी दान्दै याङला नै याङसे सेमरी कोमजी बिसम होस्पा वरदान दुगु होस्पा अभिषेक दुगु याङलारी नै खाबरी खामला बिबा चाहिँ याङसे सेमरी विश्वास लादो मला अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए त्यो पवित्र आत्मा सेमला चाहिँ सन्तोक सेमला विश्वास प्लिङ्जी बिबला मला र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ पिनबला अनुसार बिसिना पाङ्जे तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे तर अन्य भाषा दुगु आगो बताम दुगु स्वर्गीय भाषा दुगु रिपाङ बरवाङ जेरो वस्पा शक्ति खाबरवाङ मान्डे स्वर्गमुनि भएको हरेक देशबाट ईश्वर भक्त yang दुगु नै हरेक देश हान्छे राम्रो ताबलमलाई yang ईश्वर भक्त दुगु yang प्रभुला परमेश्वरला सन्तान दुगु yang राम्रो ताबलमलाई के अभिषेक चाहिँ याङदै खाला बिबज yang चाहिँ विश्वास लादो मलाई सेमरी याहुदीहरू त्यस बेला यरुसलेममा बसेका थिए याहुदी दुगु चाहिँ यरुसलेम रिसियो बलमम्बर तब यो आवाज सुनेर भिड जम्मा भयो अनि जो शब्द दुगु थिएमा खेर चाहिँ झन् धेर मिदुगु राम्रो ताजी विजय तिनीहरू आश्चर्यचकित भए एकदम अचम्मन ताजिका ताजाउ थियो देरी चाहिँ यहाँ निगेल्याउ च्यापरी बिसिनाम अरू मिगादने जम्मान जन खाजी विजय किनकि हरेकले आफ्ना भाषामा तिनीहरू बोलिरहेका सुन्यौ
양내 단데 양라 땀내 랭몰라몰라 아니 칼칼라 아보 랭버두고 아니 네팔리 랭버두고네 세바랑바 랭버두고 양세 लाजिम बेसामी भाषा भाषीलाई ल्याङ्बदुगु लाजिम बेसाम अनि धेरै चाहिँ परमेश्वरलाई अभिषेक तामला बिब तिनीलाई सांग्योर तिनीलाई बच्चन पाङबन मुला याङसे सेमरी थाङ्गोको मुला तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भए एकदम सेमरी छोरो खाबर हाङबा ताजी चादक चोदोक तासिनाम तेन्चे ठहरेब लाजे है आजन बिड गादिने जम्मा ताजी बिब मुला र अचम्म मानेर भन्न लागे के यी बोल्नेहरू सबै गालिलेहरू होइनन् र चुदु गालिली चिबकादे हैनन् र चुदु चुरी खाबकादे विषय नाम चाहिँ काँदे काँदे शङ्ख लाजी बिबलमला त कसरी यिनीहरू हरेकले हाम्रा आफ्ना मातृभाषामा बोलेको हामी सुन्छौँ राङराङला मातृभाषा कोही बोइताम ग्याम कोही हिब्रू भाषा ग्याम कोही तामाङ भाषा योलमली भाषा खालचोके पाल्चोके बङ्गाली गडवारी मडवारी भाषा ग्याम ल्याङ्बोलाबा दुगु अचम्म ताजी थिएन राङराङला भाषा अब लासिनाम चाहिँ परमेश्वरलाई मयमा लाबा म्राङमा अचम्म ताजी बिबल मलाई फेरि यहाँ पार्थिकहरू मादिहरू र ते रुइगारला छान्दुको चाहिँ म मादिहरू र एलियामीहरू र मेसोपोटामियाका यहुदीका कपडोनियाका पोन्टस र एसियाका बासिन्दाहरू छौँ हस्पा मिगादे जम्मा फेरि ग्लाक लाग्याम जम्मा ताजे बिजे है अनि अनि फ्रिगिया माप फिलिया मिश्रा र कुरेनीमा पर्ने लिबियाका कतिपय क्षेत्रहरू र रोमबाट आएका यहुदी र यहुदी माता यहुदी मान्नेहरू दुवै छौँ सबै राङराङला तिगा तिगा भाषा दुगु तिगा तिगा चेन्बा दुगु बेनोन थेरी राब्रुप ताजी बिबल मलाई अनि थेरी अचम्मलाई चाहिँ त्यो प्यान्टी कोला दिने ताजी बिजी र याङने जम्मन राब्रुप तामे खेर अवश्य याङदाने आशिष मलम याङला प्रभु आपसे अवश्य पिन्दा बिब याङला सेमरी सोरो थान्सी विश्वास लादबो मला तिनीलाई साङ्ग्योरी ग्रेकका बासिन्दाहरू र अरबियाहरू पनि छौँ त्यहाँ हुने मुला रोथे रोइला अनि हामी आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यहरूको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेका सुन्दैछौँ वस्पते बिर्दु उसे थेजिरो बिसिनाम पाङबान मलाई अनि याङसे चाहिँ सेजिम बिसम जुन भाषा याङसे सेबल मलाई थिएन भाषा ज्ञान प्रार्थना गममा परमेश्वरलाई मयमा लामखेरि झन् आजङ शक्ति पिनबचिम बिब तिनीलाई साङ्ग्योरी याङसे गोबन मुला तिनीहरू सबै आश्चर्यचकित भएर अन्नलमा परेर एउटाले अर्कालाई यसो भन्न लागे हौ चुदुगु तिगा ताजे हौ आश्चर्य ताइदौ याङमे जुम खाइमे आमराङबल मुम्बा बिसिनाम चाहिँ थेनी यो थप लाजी च्या थप लाजी बिजे यसको अर्थ के हो चुला अर्थ तिला होता चुला नाम थर तिला होता बिसिनाम चाहिँ थेनी पाङथाप लाजी गोथाप लाजी थेनी रमित च्याबा दुगुसे तर अरूहरूले हाँसो गरेर भने कोही चाहिँ हाँसो लाजे यिनीहरू के हो यस्तै होला बेसी दान्जे याङदाने
विश्वासी दुगुला चुस पाओ वस पाओ बेसी खिल्लिने उडाप लामलाई तर जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ जीवित परमेश्वर त खिल्ली उडाप लामलाई चाहिँ त्यसलाई प्रतिफल चाहिँ ओन्मुला बिमला तर यहाँ चाहिँ सत्य हाम्रो बिमला यहाँलाई सेम्री तिनीहरू नयाँ मध्येले मातेका छन् चुदुको न्याय सिनाम चुस्प लाबला न्याउ बिजरो कसैसे चाहिँ चुदुको विभिन्न भाषा दुको ताम्पा चुदुको न्याय बगा देऊ ताङ बिबगा देऊ बिसिनम खिल्लिने उडा ब्लाज बेला मलाई याङ्दा नै कादेसे याङला ताम दुको पाङमा खेरी कस्तो यो भाषा पनि नबुझ्ने भाषाहरू बोल्छ यिनीहरू मातेको होला नै बिमलै ताला याङ्दा नै तर पनि होती बेली होरङ बिजी बिमला तर पनि धेरै चाहिँ प्रभुलाई शक्ति मुबा बिमला तर पत्रुसले 11 जनासँग खडा भएर उच्च स्वरमा तिनीहरूलाई भने पत्रुस विवश चाहिँ त्यहाँ प्रासाल्न लासी पाङदिरो याउदियाका मानिस हो र यरुसलेमका जम्मै बासिन्दाहरू तपाईहरूलाई यो कुरा थाहा होस् विश्राम चाहिँ पत्रुसे पाङजे यन्दा थाहा ताकाइ चु ल्याङ्बो चाहिँ विश्राम र मेरा कुरा सुन्नुहोस् विश्राम पाङदि गाला ल्याङ्बो न्यान्सी सुगो विश्राम त्यो भिड त पाङदि पत्रुसे किनभने तपाईँहरूले ठान्नु भए झैँ यिनीहरू मातेका छैनन् तपाईँहरूले सम्झेको जस्तो चुदुको एन्से डान्बा राङमा चाहिँ चुदु ह्याइ बनारे विषय पत्रुसे त्यो भिडलाई मिगा त पाङजी किनकि अहिले बिहानको 9 मात्र बजेको छ स्योनुन मुला चुदु तिलाई थुङ बारे तिलाई चा बारे खादले ह्याइ मलाई चुदु ह्याइ बारे बिदि र थेतुसे होरङमा चुदुको म्योबाला ताला चुदु ह्याइबाला ताला बिजी तर पत्रुसे चाहिँ चुदु ह्याइ बारे म्यो बारे तर चु चाहिँ परमेश्वरलाई शक्ति गेला मलाई परमेश्वरलाई महिमा लाभन मलाई विषयमा पाङजे तर यो अगम भक्तद्वारा भनिएको कुरा यही हो विषयमा पाङजे हाचा अगम भक्त दुगुसे होरङ अगम बानी लाबल मुबरो अनि होरङ तामाखेरि चाहिँ चुदुगुसे लाबला चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा सत्य महिमा लाबल हो विषयनाम चाहिँ पत्रुसे त्यो भिड दुगु त बुझाप लासिना पाङजे दान्दे कादे से याङ्दा नै यो विश्वासीहरू एउटाले बाइबल बोक्यो भने सबै पछि लागेर हिंड्छ भने तामदुको लासिब्रा बगाइ नै थिए तर सत्य तामदु हुथेन चाहिँ हमेसी आगोमला याङसिने गाछा गोबन आरेम्बा र तामाखेरि याङ जम्मन राप रूप तातो कारण चाहिँ तिनीलाई साङ्गिरी चाहिँ खाप्प मुबा चाहिँ बेसामी गिक्ला हैन गिक्ला वर्धन चाहिँ गिक्ला हैन गिक्ला वर्धन चाहिँ त्यो प्रार्थना गम्बन बर्माखेरि वचन प्रासल बन बर्माखेरि त्यो शक्ति त्यो वर्धन अनुसारलाई शक्ति जम्मा तामाखेरि चाहिँ माङ मुङ्ने यारबा अनि बिरामी दुगुने ज्याबा अनि दासी दुश्मन दुगुने हटेप तासिनिबा अनि तिकै समस्या दुगुई हटेप तासिनिबा होरङ बताबा चिम्बिबा याङसे तिनीलाई साङ्ग्युरी तिनीलाई वचन गोदो बचिमु अनि दान्से गिक्चेन मुला कोरन्थी ल 12 ला त्यहाँ चाहिँ वचन गाला जिन्न तिनी परमेश्वर वचन अनि चुरी पाङ मलाई कि मिराब रूप तातो कारण चुरिने होस्पन मुला दोलो प्यान्टी कोहला कोरन्थी 2 ला वचन दिने प्यान्टी कोहला दिनला वचन खाबल मुबा चुरी कोरन्थी 12 ला 4 हान्से पाङ मलाई कि 4 हान्से 21 दोन मला 4 हान्से 11 दोन जेन्चिमु 12 ला 4 हान्से 11 दोन जेन मला 11 दोन जान्से 29 ला
31 दोना चिमु र र चुरी चुरङ बिबल मलाई कि वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् बिबलमलाई yang वरदान दुगु चाहिँ भिन्नै 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 पार्ला ताम्ला रो याङला लोइरी बिबलमलाई कि वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् बिबलमलाई तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा चाहिँ गिग्नोन ताम्ला रो याङला चाहिँ हिनबामी tu शरीर नाङ्मन याङला अङ्ग प्रत्यङ्ग दुगु मुला कोही या मुला कोही मी मुला कोही नाबेङ मुला कोही नासुङ जमन मुला तर पनि शरीर चाहिँ गिग्न नबी बराङमान परमेश्वरलाई वरदान चाहिँ परमेश्वरलाई शक्ति चाहिँ गिग्न नहो बिब मलाई सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ प्रभुलाई शक्ति अनि परमेश्वर आपा चाहिँ गिग्न नहो मिसिनाम चाहिँ प्रासाल लासिनाम चाहिँ तु साङ्गिरो पाङबल मला yang sebenarnya tu semri thesinam चाहिँ semri थानिम बेसम चाहिँ yang sem कोसी yang ला सेम आनन्द अनि तु सेम नङ्ग्री yang ला लेङो खाबा छोरो खाबा इनला बिबची मु चु बचन चाहिँ कामहरू धेरै किसिमका छन् तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ त्यो ज्ञात लाभा बुद्धि शक्ति दुगु पिनमुला बिमुला सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ मलाई अनि सबैजना त्यो ज्ञात दुगु लाभा बुद्धि ज्ञान दुगु वरदान दुगु पिन बमला बिमला अनि यसैका कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने बुद्धि ज्ञानलाई ताम दुगु पाङबा कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने कोही त होस्प वरदान दुगु भिन्नै भिन्नै थिएन ताबसलाम yang जम्मन राबरुता सिलाजिम बिसामी गिकलाई हैन गिकलाई वरदान सलाम खेरि ते माङमु हटेप ताबा त्यो समस्या दुगु हटेप ताबा त्यो दासी दुश्मन दुगु हटेप ताबा yang दा थे धेरन परिकारला वरदान मुबा yang राबरुता सिनम प्रार्थना गोमजी बिसामी त्यो शक्ति सलाम खेरि yang दा ज्या बताबा चिम बिसिनम yang गंसा युलसारी Susi yang so internet library dan susinam yang se प्रार्थना गोमजी सेवा लाजी बिसम yang द शक्ति बुद्धि खानाम बिबे yang से सु ताम गोदोनम तिनीला सांग्यो से र yang बेन्सन न्यानसिनम थेसिनम yang ला सेमरी शेषित थान्दोबो मुबचिमु र yang orang tabaselama dernon yang rabrup tadoba संगतिरी राबरुप तादोबा ngose थाप्ला दोबा बिबल्याङ बदुगु प्रासाल लागि सांग्योरी पाङबमला कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने कसैलाई उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोगहरू निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन् लो हस्प वरदान दुगु कसैलाई सबै दानमै हैन वरङबा भिन्नै भिन्नै वरदान दुगु पिनबा ताम्ला बिमला कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने कसैलाई अगम बानी बोल्ने कसैलाई आत्माहरू छुटाउन सक्ने कसैलाई विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने वस्पा वस्पा सबै कसै त खाप्पा भिन्न भिन्न ल्याङ्ग दुगु लाबारी खाप्पा वरदान दुगु त्यो भाषालाई अर्थ दुगु खोलाबला वरदान दुगु वस्पा तामा खेरि yang नन राबरुप तासिनाम चाहिँ yang से प्रार्थना गोमजी बिसामी खाजिबै समस्या चाहिँ yang ला पेलब लाबर आखाम नाम निता थेरङ orang तामा खेरि yang गंसा युलसान्से राबरुप तासी yang से संगति लाजी प्रार्थना गोमजी बिसम गिगला हैन गिगला वरदान से ते ज्ञात दुगु लाबा चिम बिबा yang से गोदो बचिम तिनीला सांग्युरी तिनीला बचनरी तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्
तर परमेश्वरलाई शक्ति गिग्ला ज्ञातुको जो विभिन्न वरदानतुको नै विषयनाम चाहिँ याङदा ताम गर्नलाई चाहिँ उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ विषयनाम चाहिँ याङदा पाङजी र भनौँ तामेखेरि याङ राबरुप तासिनाम तुरङबा मैबोलादोबा साङ्ग्युर न्यान्दोबा प्रार्थना गम्दोबा याङसे ज्यानलासी चु बचन तुकु सेम्ब्री थान्दोबा याङ बेन नन धेरनन दान राबरुप तादोबा सिमो बिबा चाहिँ तिनीलाई बचन चाहिँ याङ द गर्नलाजी र चु बचन चाहिँ याङ बेन्धन हो nga pang badane हो ngai chu सबै दाम सिनम बाबाला तिनी तर 66 पुस्तक नङ्री बेनन जाब बचन तुकु मुला तर yang se pangban borma dana tamla tini langai bachan sutenjen babala mla gor nijen babala ho ra yang se semri thange yang tileta yang rabrupta to bakaran chai bibatam du tini godobo mla yang se tile yang danna mi rupta sai gorgi ni insam talata bibangai theban mumba tora yang danna rupta to bakaran chai गिग्ला होइन गिग्ला वरदान से गिग्ला होइन गिग्ला अभिषेक से खातपा अभिषेक खातपा वरदान पेन वाला मला ते वरदान से लामे के चाहिँ यहाँ दा ते वरदान से लामे खेरी थे गिग्ला होइन गिग्ला वरदान से लामे खेरी चाहिँ त्यो समस्या दुगु हटेप ताबा चिम विराम दुगु ज्याबा चिम अनि रङमा दासी दुश्मन यहाँ दा खाबा तिलाई परिचय दुगु हडेप ताबा चिम बिबा चाहिँ याङसे गोदो बचिम हो तिनीलाई बचान्द्री र तिनी चुरिनगा चु बचन थान्ला प्रभुला छारी चल्ला अनि चु बचन दुगु याङला सेम्ब्री नै थान्दोला अनि गादा तिनी सुरङले वचन प्रचार लाबर पिन्जी याङला काठमाडौँ ललितपुर आन्छे मदन पाटर आपा कोन्से अब धेरै गालासे मान्छे धन्यवाद फुल्ला धन्यवाद गालासे मान्छे जतिजना राब्रुप ताब मलाई चोरी याङ्गादे याङसे ज्ञान सिनाम गोसिनाम याङसे सेम्री थान सिनाम याङ खातले तिले चाहिँ याङ धेरनोन राब्रुप तातोबा धेरनोन राब्रुप ताब कारण चाहिँ तिला हो बिबा चाहिँ कारण तिनी गोबलमला अनि उहाँ दान्छे गोर्की वाइकीका थिएन लागे मान्छे त्यहाँ चाहिँ यहाँ थान्गे त त्यहाँ चाहिँ यहाँलाई पाठर आबला छ्यारी चु चल्ला चु समय अनि खात लादो भए त्यहाँ चाहिँ अन्तिमला समय गुलाल ताला सुरी गोर्की वाइकी गाई म्राङजी कि याङला न भाका याङला न गई दाङभरि ठुङझिम बाइबल छोइ थे छोइ नङ्री श्यामामी मेलो इसेङ बा प्रभुका चिम होइ बिबला चिम कि अनि बाइबल बिब चाहिँ सत्य चिम बिब गाई ताम गोजी मेलो इसेङ सोबा बिबाताम फाटे बच्चन थेन माटे बच्चन थेनी ब्रेलसँग तासिना मेलो इसेङ बा थेन ठुङबा थेनी याम tambakan bahasa semola tutama yang se temula boisa sewan ba celo se ngai panglarang ni da melose pade bacian da seng bainon made bacian da seng bainon imadang bodhi somri milui nawa seng bainon प्रभु सत्य प्रभु यसुन चिम बिबलमलाई अलिगाई बिरप्ला दाला yang da seng ba चाहिँ yangla केवल लुंगरी केना लाभ चाहिँ सत्य प्रभु यो सुनसिम विषनाम चाहिँ वाग्याम नै पाङ बला चिमो राचु समय चाहिँ yangla पाठरा अब मदन कोनला छारी दोला जय मसी बेन्दन जय मसी ngai भुलेप तासे ने गादा प्रभु अवश्य क्षमा पिनला yang से ने गादा क्षमा पिनला आस लाबा विश्वास लाबा